Akariba kumanteretie gembe baishumiretie notariria kuria kwanirwa ko bakimeneria ura wari gavana wa mbere wa kaunti ya Meru Peter Gatiramunya nyuma yawe kwithira kiruta meri ya kuwati utongeria Bwanto Ethingia bwitithwa na mbere kiraitu murongi. Akariba bariuria Munya kwithira akiwatira nthoni into Ethingia bakiwa tibo ya kwithira kiruta meri ra yombikia kwithira ikirete tuma kaunti ya Meru na muthuro yo mwingi bethirete bakiwa mutumana ethire akiewa kanya kwithira kirutira Ameru ngwe ya buratutariro mwandiki wetu wa Ndeto Marion Karugi. Miario ya ura wari gavana wa mbere Peter Gatiramunya ya kuthi utongeria bwa gavana uriku Bwanto Ethingia ya ati thirikari yawe iria thokulukira ura wari gavana wa mbere Meru Kiraitu Murungi ni thurite akarimu irio yo yembe na kumuromba nthoni na areke weketha gavana mutuma atubira bituthuritie ni Munya kuya kwataki gavana mutuma ndene yembe na tukimenya ngwira mutuma gurita ndene yembe ni nyingirira Munya ari kuo uti ngwe cioneka kwinja rui kutunjira barabara uti mutongoria Meru awatanaira nwe endeka tugwira Munya akirekia rwerie ngwe cia mutuma uraikuritika ndene Meru county uti kuo ausangura aritatiania aite yembe lakini riraria kuo atawatanaira inya na mutongoria kinyoriku andi tento mwe kwira Munya atire rekana na gavana wetu rekana na reverend wetu koko omerio ke ya kurumira gavana wetu embe nonto owe Munyarera we atacia kura ito akwere kura na kura imbinge sana na watu etakiani ne kema iritha to twawetika twakwa kura na wakoluka na waritango utawatanira na MP utawatanira na MCA gavana wetu thaiye watanira na MP akawatanira na MCA akawatanira na thirikari ra nene atwakoromba nthoni wiwatana gavana wetu Munya nona netie ni mumdo mwembe nondo batu tutwira kuroma nwe lakini batu ejare kinya kwatuka kwina mwembe wi gavana irio Munya oranjire kuona mturo raire gavana ikamuthaka katukwire riu tishima owa una mauru nene tore mira yuo mekera na twina kaunkorone Munya kakuitika wira nondo na umiatithirwe ndebene nikende yo musupport 2027 ngwataniro irio Kathuri Murungi ya Senator to Meru County na gavana tu turua bakabusa buswa ya rwe mutongine kenda bare makundeliva maendeleo ke atori ba Meru ndo turura Munya owe akanya Bwanto Ethingia na Senator Kathuri Murungi watanirite na bunge bonthe ba Meru baritira Meru betu ngwe kenda tumiona ni arakinya barombete Munya kuwatira kiraitu nthoni. Akariba bakieta kiraitu ya mukururikirira araba uritie Munya na areke kureta mpatho ati kabeliba no ntumiro ni orete na areke gwataki kiraitu murungi akaria tukaretia ari andibaisa Meru ate kuthuga no ntui mutongoria Meru na ibo twenda Meru ithira ikiwatana ira tongoria bonthe owe Munya bibi okothoria ri ne mwembere ona opportunity na reke rito baketha bakibaki na Bwanto Ethingia mutuma tena makosa no ntokiama kia mbazi kina numbers kinye ma MCA na kiraitu muntu wikirira ndene Meru ikio ntoko nya mutuma na kwenda kirira kia muntu wetu Kiraitu Murungi lakini Munya itarari gavana ataringiro kinya ni MP muthimo etika aroyana ma MP bonthe gavana mutuma wacokeria Munya wa mwira kinyatia rekana mtu batu tukandiro nwe na itukwira ke akwithira uweka ke yembe kuruma Bwanto Ethingia cokaira nkinyanga kambe to mwathire mantu amira ende ko to lio we Munya gatukirerete gatwetere siasa iwo kwenda kuringa Munya nareke otangatanya mugwataniro ya Kathuri na ngwataniro ya Bwanto Ethingia ire kuritira Ameru ngwe nkiripotera Weru TV kumembe Betawa Marion Karugi wa Naftali.